welcome ige kurukunga bomba babura buward ige kurungisa bakwo nero ward office ikangonyi gusabanda abambanje tabarai mwanje tabarai ikangonyi gwe Paul Simba Arati Paul Simba Arati wawa Oliverson Opatia Barongo Oliverson Opatia Barongo wawa Beatrice Kerubo yana se yogiri ngase njondo moka sabara yao Beatrice Kerubo makwa Beatrice wawa kuna simborore kuna mamborore kunorore Your Excellency Nando siasewa etire epasari we are very sorry epasari yanyoli wasengenje abaisiye bali 15 basigite kibesa basigite kibesa cy'emishara kibesa cy'epasari kibesa cya development engero mu rutinga asita ko liya kibesa cy'aserutu enye kitagire mo inana nyata 3 million kibesa cy'ukira se kibesa kiritisekire iko kibesa cyiko igorwa emiradi eri ko batabimbegete kwaherere erebuye waserebo erebuya Kaki Paul Simba omwana Bwarati asekisi county engima abasacha aba MCA ebale 44 omokungo mo MCA igaro yomo oyororori yatrisi ambulato koboko stambwata Paul Simba ni batero nganjete kaindiri iyo kubeke bintu mata ko 27 million kibesa kirenga ine pako omokungo 27 million kuna komonyane na Simba ile milioni 10 ya somo kuu kingi ko kama Gambo libuja Paul Simba omwana Bwarati alende the only one elected go starenda biamono Your Excellency aigana ni ward ya tuwa tomalembe omwa mpito badia kera kuchipasari forms akarumiraga na abaji pasari biyago sitaba we are very grateful for your work ekero kurchipasari abantu be ward yane wane banya chini waje ward chini kene sabe ile aseri yetari ya Yesu gavana omo mpione moko gende buye we are praying for you a ward yeye igonde omo Kristo mo dikones intu tumanyete apart from ngurwana to lise physically ekera Yesu tage tabande biraje kurwe kanisa lise giende to kurwana ne yamasaba igongo basabera tole yanya saba seseni welcome again abantu bakonda bagenda naki nsibandebeliye kipara kunambegete ngubaroselinde ne kibesa abamisiye bali basika ago chi contractor chacho kora chikasi wano ne pare ward office ile tumbo kagani ya kwanda uchimate kiwanyata kibesa Thank you, Your Excellency, and welcome.